naimeka igeme bonna bano bagaba bampa ebusatu bonna oba butano. That is where obwibyo bwabaye mu bintu bino yanze mpaka mu petition yani recommend nze nsabye president chairman wa party nti maybe three just balonde nga bulonde muntu nti mu region eno mu constituency tulonzone because bino mpaka ne biwano tosobola kutwala abantu no batwala ne balonda abandi babakubira yoni baba eBNRM bakubira ebindi nti bya general elections aibine eBNRM waja wakuba abantu wababinga ku polling station iyo mpaka no wajigawo ate nga n'abandi barasista bali kubati mulonde aye first of all ni waterless security oni wo making the obairewo bakuba abantu balomukawo oyana ole kuboti abantu balonde ate ngo bwine nti abantu babinzewo mpaka kwenda babalo obululu kugamba bana pate weekiliza primary ngeno kuba nti esigalawo then pate dizamugaso teta kukwira kujja kudaga kujja mu primaries bana abantu babajja kuiba bwiba pate weekiliza election ngene bwe yabayirewo okuba nti esigalawo then titwetaga primaries tulitowe butozi kubanga tosobola kuikiriza bwibi bwe bayiremu ku manipulating a system we bakoze ba register kubula bubule ba register bena bali gaba sente ba register na bali no bobanga party ku evidence enjo kutayo party we take is tosobola kuba nti buno bwibi bwa level yindi then ampegano obona nga primaries di losing omugaso ebyabayo timusima atolo kubanga bwetujja mu primary tujja mu primary kulonda muntu wetooza nti nasobola okukulembera mu party mu kifo ekyo ekyabayirewo kyabantu ajje twajjamu exercise y'okulonda kumpe ba registrars ni sub county supervisor yagemye DR form sijali tuwele yadiweza ku kyalo yaweza na register ati yaweza DR form yalisigaza don paka saa mwenda 10 okudiduzamu era tumaze okulonda election ikijobaawo nakobye nga amasina ku yamasimu DR form diriwa tosobola kujja mu kulonda waweza register ngokuza ku DR form kumbe bo babaye plan yabayenga bamaze okusetting ekintu kyabintu bajje balonde balage nti tulikulonda kumbe bo bajja kwekola ebintu bingi bajja kutyama ku division wale batyamene wa kuiduka ale ku main street baiduzemu ebintu byaiwe nga bwebende kale singa okulonda kwabayewo twafuna results edabayiyo badita mu tally center basomedde bayirewo okuba oti that is the game mu politics of jam some you win some you lose that's okay aye bano baje ku manufacturing results ebyo so tosobola kwa musi collecting evidence buli kimu twataako buli kimu kyetwetagisa twaweza petition katulinde pegano petition asa ku nsonga ne ekyabayo peganga mu bifo byange bya Danida Masese 2 Masese 3 eyo okulonda abantu baide twakobye nti tuna following register era chairman yakobye following register era buli omuntu akobye nti mune follow register aye Masese 1 Masese 2 Masese 3 ni muloke eyo twakobye tuna follow register bano baida balumuka baida bamena bakuba abantu baingira babinga mu abantu abatali mu register baida babitakagua bamenawo batanga kuingira bakuba abantu baife mu bifo byana ebya batalonze ekyewuni santu bamaze okuba abantu bavile ku register bakubya abantu bali mu ikeo ngampagano batyama baiduza mu DR form exam DR form ababaye bazana ansoni abantu bano kubifana byo bujobona mu video obona line yange yo abona ya line yole ayo okubalaga abantu abazansoni batwenga baje baiduza mu DR form ku main street bakati igeme busatu ole bibina imeka igeme bonna bano bagaba bampa ebusatu